Trubor nakaslem jong unong san hima. Hakasian ke Baningkong hasor Jowai la penlong ya kerensan ya lekai wushu kebalatip kum ka first West Gentle Hills District Wushu Championship ke Bashisngi nak benta ki shenrang bat kentai. Ya kani kerensan ya lekai la penyat de West Gentle Hills District Wushu Association Haviani Hall Marian Hill Jowai haka nyo tarik nopra haka jinlang u District Sports Officer uba krubok pasa kumbukong san bat u Vice President ke WJDSA uba Patrick Lamari kumusembut kongsan. Kila don haru sau pulai ngut kinong yelekai na West Gentle Hills District kiba wan yashimenta haka kedan sub junior, boys and girls, but senior, men and women. Kathong jong gani kedensan kalong ban sei madan yalaki rang bat kithe yelekai bakensai ban kre ban mi khmat ya district shaka Meghalaya Games araja arpsan kabanong hajawai wa yajer. Uba krubok pasa haka jingkran kumukong san uloong wala kadi kasian ke Baningkong hendai lala ban sei hadu sau pulai ngut kinong yelekai ban yashimenta haka kedensan yakun bat kan long ru umau kendon ban jam shakmat namar ke wushu kadai ke wei niki Olympic sports ke badan ya kalawei. Hadian ke jingalang ukong san nalor ki wei kila sam kusnam bat sernot shabaro kinong job. Ibiran ni kwa wong wa kini to muti ko sedang bahag kini ke sedang yo ki betul beski wa ya luti ki semat we wa kickbox ke we na yo wi po wi mong ato di ko job de warem da kam jo be bahag kini to stepping stone ko po bi semat practice bahag wushu to ko wi ni Olympic sports untuk kami kini disiplin. Ye ulai ki jikonedo, ye ulai ki courage ki kujaja itu ki disiplin. Tangwa ko wushu au tipi to Olympic sport ko M future hakiwan ki tournament untuk Olympic game le ye ku cipta wushu to ando ko win ki disiplin ko man ko M ko international Olympic committee. Ko de ye ku cipta hado Olympic game le terpad yang wipowi, osnya bahari, praktis bah, yang kubi, hagi cingilek ke, yang yuai boy, aku bi kesini, nampak kini ke distrik yang ile, OM, teu nunci benda, hado ki state, ki national, kamtam hagi na international level dah jo. Jaga wile kuah omwa, kabar detik borok, baga Meghalaya game, dauman kapok kini ke distrik yang ile. Tengah nilai yang ngale dah tulah dia orang wiram ya ke West Gentle District Wushu Association they will yo be practice nang wah hakni ga Meghalaya game lawan cuman yo ingin medal expect you katu kat ni tadi medal you yo nak wushu yo ruti wa kani jinwan yang kani ga Meghalaya game po kani ga chinam bathal wangi pen khai in ga ikibon tadi ki kami lek ke sport o cibon ligi association kiuda penim hago point na benta na kajang ga disiplin hago lagi kena lek ke na po district yang IM ke siap men o em benta hagani ga first West Gentle District Wushu Championship 2024 siap men sibon yo em benta pinne ke chan men heni dirutia Wakadiga association untuk luar tiada hadir yang kami kerjakan, yuruti wadau mangga kawiga association golai cemat kamu pun bi yagi player nak di distrik yang